hey quarter bung rua te kan ti fai me ka kan thom no te kan not fel fai to a lu hovin pastor thar ro lu tu tan quarter ve fai lo ong pil hawin an na tlang suau so me ni hey pani kheti no hote te to la no hote no tlang ani cái này để số số thế mấy thế là mà hiện nên nốt liêng lên nút bọc cơ hiện nên execute nốt liêng nút vậy thì sisterina in phải nút mấy hey, Purnima here din. Engiat di Maima Marila hola di bo. Sampai Mari. So nin bathroom te kantifaya. Kita bagian aku kata abi pangkha लगेगा ना. lah ya ini anu mau naik te anu itu nama. Hey lah ini. Nó bằng hơi phô nên thật ra cái này bốc ra là trên sau lên nếu bài là cái dấu tỏ loading làm cái dấu tỏ anh đi để khang rồi thì lặng về dưới nè thật ra hủy anh đi em mình rồi hiền fruit in thật ra cái này là coffee in thật ra thế quên chuyện đó này lung rồi lên to nữa đi lung lên sang đó mấy à Merci. Terima kasih ya. नमस्कार सबको जय मसीह। आज हम आज मंडे है दिन है तो हम लोग का कल सुबह वो लोग नगर में चला जाएगा लेकिन हम तो है आशा से ही जाएंगे पूरा लेकिन होने का बाद हमारा मन खुशी है उसका चेहरा भी अलग हो गया है। ऐसे प्रार्थना में याद कीजिए ताकि वो लोग जाते जाते अच्छा से
गाड़ी का नंबर AS 01 TC4495। असम का गाड़ी है, गुवाहाटी का गाड़ी है असम का। यहाँ पे आइए। एकदम क्लियर हो गया है। अभी चले जाएगा। आज में रजिस्दा चेम्बरस्टोन आए हैं और सिस्टर डबरी और पूर्णिमा भी आया, अभी मेरा भी आए हैं। सफाई करेगा, घर को उसका काम सीखे, नया पार्सल के लिए अच्छे से काम करेगा और हो सके सब कुछ ठीक हो जाइए। जय मसीह।